Bia Kamal ka Noor online TV channel si kon tik nin tikan kon minjek an walle ka shanga wal bangwan ka pai wal ronkin dangro jandang ro de dich an wala to kon ka ler ti bana ling to gorliang to dero palpin ka liang dien bana very important report to ngwan bana kaling tega kori tuok ka tung wan sharen la tilat kurin tama ti ben yak yekel ka kan ler ti jo nyaman gor ben yak yekel right now bana right ka kwi kor dana ci tuok rai wika mayom county tega kor mi ci tuok tega general mishanak general mo e unwara kenyam cha kon la no there la ran SSPDF there la ran SPLIO but bana je ka jen la rame ko te ka tumwan charen la to goro there and ling mandan la rode kan kononium de teslo de la ne dial kon ngor ka gwasame ke ni tine kan kon minjek don kan ben live kan imenong ripon kon lat korodian tek bejamat laran la rotle la woje mat ka social media but bana titi bana keling tin content dong gor liang ke tin content lat korodian bana joti bana keling chana report nyam chana je queen pinkel ko bokule tekelot re wiki mayom chala din wo chi korje tuok koro mo tuoga kam SSPDF kene kum SPLIO men goreba kon yonde gwada me bana kon lo ka background gwada dane to korten me be korbo kulo ro kama yom dio je te ko dang jok tendi charen lot koro nyama meji tuok dora shwalke ABA gwada shi ala dende shwalke VIP te dende shwalke VIP ken dende to la VIP Unified Force ke dende to mat kume SPLIO kene kume SSPDF chaga mat kel no made sha mat kel ke ta Unified Force de chala no dong de na de ken ko kula gang shwalke VIP no so gwa de chi ga tan chi ga ka kwichik ne ke tuk de before ken kono ka mi chi to gwa de kwa general onektin kore nya me chi to chene dangwel ngwan shekanek de ni SSPDF dangba dek shikeliu de ni SPLIO dang bakel shikeliu dore dan ka bie maybe kula dek pin chu ji SPLIO chu ko GN chu kanu ki state a shop den ki state in winami ka kor changa do dien chu togo no ken chu aga nyoko mama ka SSPDF me chaga ji ko waken chi ka long tar jat and when mo lo chirma mala na the maske piu ngai kon diala la na le la long chala do ken bajal ken ke kanede ke jibone ken gwade dan chi ko chi tokten ka bi mi chi ga chuban winami wa chi long tar jat chu de ni SSPDF tin tere which ka jongle sorry ka unity state no as you can make kan you can de ni SPLIO you can ga dwan match are kore da na chi tuok waken kuma SPLIO kan maken kan kaloj tel man mi kan yu de ni SSPDF tel man mi kan yu but bi ngai gwazmen o kan ngani nyin to bi ngai no kan nuere karodin okay kan nuere karodin ana ta naten konti la VIP Unified Force gen ka be gente ji kotoria tegre di no ji kotoria tegtin kene chaga chenga jegne gwade dan te ka be chire mangai kon no kan te ka SSPDF bat changa ke jek kene chu decide no ko kore dan chi to ka be kam SSPDF gwade dan chiren dak ni kala ron bugano kel ka jikku SPLIO jel kan kel okay jel kan kel la bon kene chobi no gwade ma chuaga yan match then chu kan yo logo no biken match biken yo chu kan chuwa chu kan ajo no tel mai bine yo chu won tong mi chu kai por mo chu kan lana ban men chi to kan walle chirmeda na shalat deni SPLIO la ramadan la rach men la spokesperson kela de wonene mi deni SSPDF mu ke deni SPLIO kan ko gor gwada dana wuketin
nyu the jen wo ne bi kuro mo betin nyu jen wo bi kuma SPLIO baro de depend ajen ta dan jikalat ke je bi kan defending bi kan la gwada me ka joku kon la de SPLIO chikala no kenishika de ni SSPDF la SPL maji gwada dan chaka maktin kerup konna ka unit state en wala ga changwal bangwan ka paywal chicken de ni SSPDF ala SPL aji chicken ka joj no chukuma SPLIO chicken de ni SSPDF ki SPL maji wa chicken ka gwanyen no kenetin content mark de ni SPLIO chicken de ni tin kon tin chalke VIP protection unit tin tere wika dor chalke short share village kerup kona county chikala no jen gwada dan chaka maktin are kur mo cha take list che to cha jo mo chine cha jella Ramadan la spokesperson na kolna Lampol Gabriel ko kuma SPLIO jene cha de ni kan chaka mak keta DHAM kurun wangalum an gwas mo chu kuma SPLIO chu de ni ken chu kan de indi chu kan ka joj chu kan ga jojok kan shi ga de SPDF ti chop kan ne dang waro 12 SPL maji soldier chwa kana gongwana mo ne dang waro ti chana ti la de ni mi mo ti major general un shala galwak dom nyer ti radian chana kel kana several bodyguard ni ke ki ne ko la jagang wa cha kana ga mena kwarin ya jo report ya non gwata me kuma SPLIO wa wudi shalga me major galwa dom nyer un wara of course ngai kona ne tin nyenyen tama nuwarir kon ya ko ka kir no ku ke nyin kan nuwarin kon tinte ke kuma SPLIO ko gorgo ba SPLIO ba jabat jena dana jegalong ku nuwar jeno kan bat ke nike bat ke kir ma yadi ku ken no ba jogno yin ya nyin ke SPLIO biya ka jola SPLIO bat kan nuwar these are nuwar fighting yin nuwar kan gon ken dangro major galwa dob nyir jelieng daje bada wajen shajana ken din dangwaro ko kien amani body gane ke tijel ke kel kine kona jagang ci kor mo cetwo kuma SPLIO chikan report no nena kane chikan ramkel ka ke chaliu ke charna gare koromo kan ne dangro titika bot cha jo mo cha jalat kul na Lampol Gabriel enona Lampol Gabriel ano che jo che jalati ke mi che chalat mi che lad no nene ki information mi che dismissed menen chelling ne ke nyamno wudi shal ke major general galwa dom nyere shana ka larke jen wo general kuma SPLIO but chablat gwasa me Lampol Gabriel no nene major general me mchanaga ki galwa dom nyere shanak Kennedy dang warotin kon chanakel jen shiran SPLIO ayo chirman chalat ki report me chalat meni report mo chejek wa Iran SPLIO but chajala no nene shiran SPLIO aran SPL maji jen jo ran kalat keje kene major general galwa dop ran SPLA IG ki ran SSPDF shi ran SPLIO officer ka jawran cikin latgwas mene jana taping SPLA maji forces no jaramadan chajik no ka wajen choro da moch ke police uniform gwad dan ter kurtin ke dini SS ke dini SPLIO SPLIO command chicken VIP protection force na courier chicken kala teslo ay ke joran chicken lat gwasa meni kiman chalat de Lampol Gabriel jo me dar gwano di na link joran chalat kije ka kwiko dana chitwok na me jen breaking news dana chitwok me gorno de share ken yam kaya ka joran chora lat kije gwasa me take information me chalat na ka ko ni dang rotin paiwa donc ko la to pan kene walle me gorno ba nyok mun nyaka yakel re wiki juba ci kon diala lingen go chame chaka to ka no nueri ci kon ling me cha kon jogo no te greng mutok ci kon a ling la ling kon dor gwada dana ci reke to ki ci korche to gorje no be la rieda me den bana woka ka la radian ka queen new governor entre which ka panal te ga ran mi chala de ne be base de be je mu be je nan kana sa ban jo ling en kaj mi shikana mo gwaza me re wiki juba ci remen shaling chala to go no ci de ni cha ka jak kir ki Ramadan and la chief of defense minister
usual ke polna wacha de ne chaga jak no cha dur nueri cha ka wugor dur nuero to goto kono gorke ka goten kontinent general ken tigaten but general kel mishalat ramishal tayyib galwa something like that wajene general mitire which no ka juba jen ramkel ka dini SSPD ba kwar tepin kirma yadit but in state cha dore cha gorije no ka jen rami mumla general pinkirma yadit wachi jen karwade bare jen chikule jojo en wojen cha dore cha jalel cha jamak cha mechin te dore ya nang wa menego dialen ko ken but man dong la confusion gwad me jenene chala do wojen cha nang cha jo yen no ka lerdan che jigwa seme wajen kana yen wate dore but cha meken cha kanang waku gan targeni dur nuari they are going door to door searching ka match ke anyway poni gene jegre wiki juba wajen the same way dan lel ke 2013 ne ba nuar ba kanak wiki juba chin me kuma sikat ko de to je wa to ko mishi kana moni no gor ka nuaratin o be kan ngaji no ka nuare kien te ka mejo no so jo me mi choda lat so ne me nyu da dwal ka kon dialan go beje ma la kon kula jugo no ne mishi ngaji no te du cha batch re wiki juba wir ke unimis ko bar dan la to mitem la ro den ban writing ko tek run dong china blo kan yal no chire ga meche to kire meche na mam medan ke 2012 wo 2013 lalar ke no bi korba to la lino nuere acha ki ne de joj nuere ma bum ke but in the end of the day cha nuere ya ko nak ngai kon yal ba na ga kon ke confusion dan ko shi kon dan let ka dor mi mi le rode mi ci ko dan let tin jene ne ke kon la ngat kon nuere kon te ke power but these people la kon ka ngati ke siasin to kwa gwanter kwa jile lok kanagdan ko ken they don't care mi tedi mi to so no mo miditin ajen dobe dan ina kana ko chana jogo ne kore dan 2013 tele manang civilian tin no chuna chute dorken but ka wer chuna door to door nakane ko lan wer jen dobe dan chilia yu to ko je so jo me mi choro lat goro jeno yendi ali widun dara te chunga ngai jeno tele jilat within juba please go to Unimiski, go somewhere go to the quick con at commandant bibben ka doba dan ba men ba da krama char ba jilu je wona ka potka ban ra ki kwidian ban dobra na cha potka cha je gwan kije so na me dara gwa ka ta dan shala ga jeno kap ka me ke je re wich ka juba cha ka kef lora bang okay kap ka ke ko ne de to gor ke ne obi kin wer bikin ka target re ki juba so la da jere shar ke dun ke kwite ka dan gor konen o de teten ko tek dan very important gor kon ba dan la ler bu kon te ka liang ka tin kon lat corodian you know all this thing matter ka kon shalan ware jo me dere gwan wo de yeneling ka ta dana che to je chana wo ka wude shal ka me Jacob Dollar I believe you know most of you got his information his report and chala do jeni be office the be locate ka Nasser ano kame ken ilingore jeno be lat jigwa men reaction den kontin chiben kan wari ten kon lat corodian baka lat ye ko do dan chi to je ki we dan dong len warin ge sometime kon we are too slow long milling kon dor mu dong de connect ki de kon joj doran dan de kontin wudo shal kame Jacob Dollar jen pan je kene tabande ngai ke je kene wudo shal kame bol mail chi jegre wiki juba chege jogo no nene bo office de la governor office baje nangre which no kanasir men la chirke joking geneten me joke bul mele no ba mukta baje nang kanasir no jene governor shi kwanwori a kwar jani a kwar tet you know kapanal a low base ador shal ke me melakal according to information chala de jene gor jeno bo ti kaneka ko ne ka tigare shushka so jen kwenke je la ko norol kwenke je la kwara pana kom kwenje la kwara pana chede ben kamu chede ben kanasir darte ka malakal why one reason nanda nan bandling jenene ki two reason manyam Jacob Dollar jen
mission na we ke je malar je no be muktaba je wot kanasir ke je o jen gure je no benede konde chalat ano gwa de lok lukten ni ke tugde ano te ne de cha gwan ne de to cha ka gwanya no kane timo shikur shi gana ter kanasir shi ke de ne SSPDF chicken ganak gor ke kuma maram keltin kang makana ka tayi dane cha list cha je kon ke je according to the list that was read out by the prosecutor rete konte te gwan ke Dr. Machar kene bonde ano kenne dangwel la jukuma spela to gor kan tamata cha jik patigene te kanasir the only way andana cha kulu gur eken gur kono buri shalo meje kob dollar balade me be jawlat ba ne ti ba ko nung ba ka yen gur je ko chala do ne na kang makanne agat gwan kirama marken keje ko jen gan matar un matar but somebody say that changana jen tele je dor tele gwan tele je dor ka matar according to information dana chala te gwan mi cha interview cha latin mi chelling wajen duoba dien mi ben keje ka Nasir no te kane community da member blerika Nasir teram to thin right now Nasir ne dial chiki jian choko of jikem ne dial ka ka lockdown mi ramu te ka Nasir right now shi ramimo mi dong cha shi man ja ne ke chenge dan but ramimo ko support regime generate content ko testified against Potkang against Dr. Machar and other detainees in kona ya jere wiki juba so anime ramichi no mo muko support ne kir miyadi den bateka Nasir okay ko ne dial kane don kane men kane gad ka ko refugee camp but chela no cha jo kir no wer wotieng ne ka nuore wono nuore no cha jo mo jikana lat den cha ka tije no de mo ka lok dien lok je ka yo first of all Jacob dollar ba lok yo to be na kul be kokka je ko cha je no very easy lungo no ba nuore ba ka kokka yo that's why ti kon ke nuore wew la nuore yoni ne ri kwaka la ju no ya na ne kun bi kan nuore bi kan ga benak so when we try to talk because I don't know ne me siyasa ne me politic me dong to pinte ka mal be kul logo no der do der lat but here ne kon chik liu ne kon cha kan ga kir ma yadi 2013 cha kan ka run diality 2025 de me de na cha kan ke kem ko le which kanasir ngum ngod jor ngum de ko lar no ngun me bale la de nyoko again me dan me to ka 2013 to agu no bu nuer bi kumat ci kono guji longone you know be je no tere green mi de to so right now ci kon dial tiga ngaj kamana ci lat gwasme mi de kono linkel okay ko do badan ci to ko ja ko guro man dia lat ko ban ka ngaje no ko ngune so Jacob dollar an walle ci rach ray wi ke juba lo akot ci ray lo akot dan walle lo ko damo men ci rachtin tega joma ci lat mi ci queen nuore la nuer community men ray wi ke juba la ka level no kente kelga kin mi yadit but not all of them she can dial kodi sometimes there is choice you just keep quiet and then be linkedin kon lat corodian but jen charach ngai kon mi si object ke take mi ga ka canadian content ji kir mi yadit no dio je mi si lar no malet ken mi je no jin la kana gurno de ken na ke de ken yen ngai kon dial no chicken facebook de chicken gak dio je mi jiram la gur ka Facebook right now tele we chicken Facebook re kenana charge report je regime no ko lana gor ke me dor sha go dong bo dor ba gak ki baran be jogno do brande rano nyam goje akre lan kala longo dong de na de ko no special le ko lan wer but regime antira wiki juba che de sare no be nyanga dial ba ke ka ta dan lan right ke je shiga janka rodien kan wer tin content winami amene berba amene tat these are the community tin content kon korka ke so jin mi ken ngaji no gonter nga jira mo cho do ngaji no ngum le community do so gonter lugo je no de jogo no mele de mo mi je mi shiaga ga kan de jin jiram dan buken gor buken nak ko buken kul silent ajen nan to on tamma de jogo no ne ci regime chedi la deke right now so re wiki juba chan lunjok new governor dunga panal Jacob dollar chera no be mal be jinung ke juba
gwam rajitin nyam luakot chwal ke Nyekron West church and ante ke Nyekron West dio jen wale je raje jemone no she pointed an dollar chela re wone ne jen cha ju prison self ke me yadi den wojin wonon mal ka panal mala de non ka panalo me cha ji ke cha ga nak mi monuri chela rojin wer ka eastern jikany ano biko non mal noni mal ki eastern jikany wer ka ulang ano wer ka lungo chuk wer ka mai wut wer ka dor real content winami noni mal ka panal ko mi mal winon ka panal ci mal ci non re wi ka South Sudan jene gane kir ci rur ma no ba mal ba je non ka panal especially ka Nasir ka ulang ka mai wut no ke lungo chuk ken gwada ti ci kan ngala longo ne so de kon ko wone ne are duar ndanan ko mal bu nungtin okay la dorme mu kwala chole Nasir okay ngai ko na chana cha kanaktin menna kana ka jana brala beno te mal mi bu nung te mal mu nunge mi ba ben no kaje ka jana shikana ka nage kem koli and yet can no condemn antai dana chan wor cha nage but you wona kana hate and over ring ma char ba yena kan ko ring ma char bu kana bel amala di ende yena kulu nungo kan ete guyen no ka yen ka your enemy ne negen kan de kem koli negen ne rin nyale amal din ba kulu bu noko anga bu malam bi noko ne anga en nuere dien bi noko en nuere dien ko lang bi noko en nuere dien bi noko Nasir en nuere dien bi noko lungushuk dong de kwini mai would maybe ko mai would te pinkir mi yadi but nuere ko ken chike chuch chicken to dor ke right now ka yuni ka de ko la ka refugee kem so nga mi bi right wuri shala dollar bi no ete mal bo no wal bana bo ko chirme chala ri no won dollar mission de awo banwari te konte chala no ichirurian mare ko ba ko kem ajin ngwan nuara ajin wun nuara as long as jiram mo mete ke tourne ko ne chane ne ken ba ji dil ke ba ken no ba ji na bi ken nan ka juba ka ngi jima nan to ajan do ba dan kep kan pot kan gaje kep kan da ma char gaje kep kan ne dial ko ne ko ken ko nin tere wiki juba tila pade tin te ka pade spela mayo tila officially spela yo gwainga ke ko ken ichi nuare shi kan ko to kan Nasir ko ga le blame ko ngai kan o chi kan nuare wa ya mi chi kan ge bijik ko lo blame no kwaran ko ne chala kwan nuare e ko ti kan ka pado dien so jen mu ko na la gwanya no ene nuare wa ya mi arami mo la party bite ka pade spela mayo so jen gudira na gu kan ne dia mi la no jin gan nuare ka ti Nasir eno ti lu ngchuk eno ti ka ulang so jiram kel lat kan o jin gwanter of course ko kon jitarian code ne ka kon ti ko na ke 2013 2025 again man run reality so ngom ngod jon mo de kon regime na kon de kon ka liaka jamo ka de kon press no ran la ja liaka gwa da na chamal che no che ki ka run reality me chamal cha lat ke 2018 dio je na kon dia dio je chana be te ram la roi te ram la ra nangten ko cha we chamal che tir jeben but still ki take agenda de ja joje no jen use na nuore tin konen ku kol negative special uri shalga meje kop dollar ko ken la da ken nyene to ci kong chura le chala da che to January ga nak te right now cha ja kwanya la deputy chief of defense deputy minister la kwera o da la kwedi ni cha kame ko January che ga nak so ngum ngod jor me de ka liya ka je aba wa nga ke kwer they are no leader they are killer kana nuer ne ken jin community do me bi nak ke bi jo ka dom bi baji kulo a wedit ka position and which lan ga chilat what does that make you ma jin de cholo no jiram king jo yi wona community do wona gat gur so wala gwi ran no ram ko shi dora ta ka doro dien aki ta to do lo dien no chang na ga jetele la rek bat ki kon bwala tenyam gur jan werte ken badanga kwar men na kon jana doran ko be jek rani chero nga ko ye da mar ke dabne ke chi jen dan letin please thing lo jin charge mo ka responsibility ko ne no bo dor bi la dika jin betrayal bunwer bi gala rejection malari mentame ñu den wo jira mi cha curse ke chalam you know ci bu dire jin ke yuru ko ne jig dire ka queen ne ko so you bu ko nel ko kamji metti tin all the time ti ka chok ti ka tit jeng tele ka jibo ti ci morton de jillo da moriat de jillo your friend ka tin de jillo te ne tel wanga te ma tel chok ka ngoda mit kot ka
what about you jira mo kut la teket dial ke jino kun wer ku ku betray ci wonde ku lo nga me rami mo mitel chung poinde dong de ku la de ku nga jino jen tele job shin dien bat ba mi de be jigo wen mon ba jira mit mo mi ku la gwi ka ti ke chuk de wer community de je tagrar bu goro biganak so jo me mi chalat wur chal ga me je kob dollar jene ba wore wi ka nasra jendana chalat jene bete ke base bete ke kem ka nasr ka ulang me dor ko ken so warning jene ne kaje ko jen e governor chen men gwi jene ba mal be bunno gwaru de shi nasr gwaru de e malakal ko jen gwa dana te do dial te gata kie cha nori aga dak kie cha kwere aga dak te kwere bu let ko kwin nor kan kwere bu let ko kwi jana kan tet wala jen kwere kele mo ko an office mi cha no nasr we mean that tel ku me to mi ngumbror kula lado so no then o take ngu take re kana me ngode take there's something missing okay so jo me der gwan wodi yana ngach je kob dollar jen ba dorbe nangre wijin mi kan nasr mi gejen o sheba gwa kaje a tere wi ga malakal mu gor jen o bitada ba gwa mal ba kon bene chadar kama char chaje nu anyok nuer chikene ti chiga betray chikene be parwin mena gwa dia jor mark this word ko ngur kono konyam right now you guys are doing a lot of damage to our community nek yen ke legin ke gek yen channel ke na kono ku kan wer ku kan la right ke kwidienten wang dun de yen ku gor bi akabat please share it with me latik chawejen share ke win you know mara do la da win na bi gu no jin ti gwandu gwan wal but tomorrow they land somewhere you do not know anyog regime use ji gor jeno jin bene ko bugana mean that me jin run be ji goro be ji pat se mu ji togan pan kana pan kaje ba kap ko me jero wiki juban ci ko kap ko me generally te kel ko point kir ma yadi mi cha dan ke ji den be yor tong mi churo ba yak chet ke thing men char be nyok so jo me der gwan ode yena ling ka do badan en cha to je ko me le roren tam je ko dol chelar no be base de be je nangre wiki nasa so let's wait and see what will happen gwat mi le rodien mu gor ba nyaka yekel gwat meni dio je the same information down by konaling ka quick ko ran ci to but before that can kono conclude chan men wo dung pot kang cha je gwanyen o jen eche yo to show $30,000 you know eche ka jak nwer wayami look at that echa look kin je nang jog dollar ko kala jak do badil I don't get it. I don't understand. Another thing, kama karar di Rami Momula Quer Petroleum, K Minister of Petroleum, take a you to Jaga to Quake Kume, the Shakulu Liga or no, and where I am, Michaga Jugono, Janga Uti 30,000 tini, Indo Qua Rudu mobilize, Quangwen Quaco mobilize, 30,000 where? We're going to win again. Namene Kaikuri shall Major General Thomas Wani, Chal Basile Thomas Wani, Ramkel. Mila police commissioner Kanosan Bargazal, Jeramadan chi testify ka court ka Friday, Miladeno iti ke wargane to know the no potkang Ramkel, which you $30,000 each jack Norway army. E kajeneme, tarame kai kelu, e chak a goini mutelta. $30,000. What do you think? We did $10,000. Ko akaluji when again? Ka South Sudan. Gwan machuna kwala jagdi. Okay, salary de yudi. Kajak you kwa kamrar di and you to talk. Gwan chui natin kan salary kan come in your ping re wiki juba ba na ba kuli jogo no you chiga civil servant ngai kon run yalti gor kan you ken. You the Minister of Petroleum der ka wit kamrar di. Gwan machi jaram dan wuka ko klabana tanya no warga best. You do work gwada din. Pot kang chagwa inkaro. Neme ejen dun yuni. No. Wa payam dang wel di la payam ke la moje ke $2,000 you know e be ga jugo no janga we ngwen we aka mobilize re we can answer jagwen chak mi chiname chak do dien gwase me gwade dane che right no ka kamrai fm ano jen ishe kumi che jala jor pot kang me roje roni jen ke peace implementation ka kui transitional government ano ramadan lugo bi malba ben e kir la jaka wargana tumwan ci pot kan ci kan warga yene jagane ci kan kir kan janok gwade dane wuje wuri shalka me futuyo general futuyo ramdan la kuwer ka western bargazal me ce de wuje den ka kan rek ma cha kan jogo no woje randu karama me ala position ne dan tetin
te tin ke ticket ku mes pelayu so mo ke je de Dr. Machar te ke titin der je ngaji no rana wo ke je ko di but kane gor no ba mission mo ba jelalet so mo de no di sigara me she power sharing e dana chalat me cha ta ke 2018 ke je dak jogo weekend governor dial and point den wuri shalka me ekir me yadit right now mo go ingen pot kang ko charaj pot kang arami mo me la siasin ke politician dera de raj ka do dana guje dor ka je but chen tele me de kana de kan go mobilize ke je kanga ke je no win win te karik tin security tin win ko kam nor waya mi ken de na SPDF shi kam yen che gwani ga gwa de dana ku kan na so ga ke 2014 ke 15 to kure tin chang la gwaken kume SSPDF me ti tay wure weekend nasir kan la kep kan nganen wore mi chu jel ga wer baji kap chang dar ci gang ni kan kana ka market baji ka baji nang re duare ndana shi karudin golten ka wi yara du baju dwaj ka baji mu ka bot enyok na kana ka kan to cha tel mi de lar community me community ci kan mo kan wone ti gal nanga ne no ga unify for cho alu ga kin me yadi jen kulu te kor de kon en kur mo jene ku governor e kaf malakal wude chalke wudok cho kulu benno bade baje gere jene bege je kanasir ngai kon diale kon lat korean so this is not new but ko gade kene talan wari ki pot kangaram kel kanasir jen mo kwala gwange je che ki ga gade gene gwan bono te ga mekte te ga kare yu juba all this thing gor kano bi ga gadi bi ken ka yen look baje luguru na nyok ka changa jen dangro ka pai well ka mande jen do bana ba lu baje lu ka je so loka ke lok ka ti sha tok ray wich ka juba chere mangai kone so jo me der gwan wo de yena ngach ka ta dan elen ngaru din ke je la do bana sha pot kang cha je gwen ke je goini kai ka cha goin ka mi gwe ke no official no true but gono je no gad ba ka lele ba ka ngap ke ba kana those are the only thing ten jang ter ken right now mala go lar ko no inware look and jang ci kon go look jang ke human being like us but problem dien la akene ne nagyere dur kuna chwa raja chwa temelar yene how come ram mo human I think you don't sure they you know sure you don't you do not expect that person to keep quiet ka chi don't right me she don't ka bi jo no jin chu bit ma chir ka ram mo jin sure at match ka chen youth ke wang sure and then sure lar no to wang na mo der kul to ko so no mo in human de lar no jiram no laro nwere yen ke chwa right der kul to another thing nwere man quick nwa ka je jenelo alla kwerun kel baje target to be agu jeno jiram nana tikariek chentem roina ne ngwa right no ring ma cha tikariek ne ma cha jiram dan to ko no ring ma char kwa target ni je ga kwidun yen nwere ko zarami mo mun nokke changa dan cha je take out e jang ki kin ma yadi biane ne wodi ba yentin content kula rajan wale ki enteme en ring ma chara ma je gwa nana cha rugu jeno tin ka power ba je kunyo ko target nyok biya ko nyoko dak pen kun ka dagan je kan chia rodun bu nyoko jetin kon community mi yeri ne me let us tell them to ko gwasan be but remember this South Sudan che be should ka forever jin chi bite ka juba forever would shall come Museveni che bite take forever but South Sudan be relied on him alo bekan workul bananek helicopter la power ru chire mena na chito ka Gaddafi shajenen Gaddafi ana yujuk gwade dana titin ka jina take power take renyali take devamni take everything but at the end of the day what happened to him angu mi chenan karoda kel tel mi chenan karoda kel so yen chu arun tuke abian wer be agu no ka jitarun there's a time kan gar tinen yen me tel ka long tel ka me tel tite ka na woni kan ka muko en grow chike woni kan ko opi bika don wer bugana lade karun ka yen bi akulo ne mali ledien gat kuna jeko gadu shi nang dul gorko of course ngoda bo run jen we ga so dan ba cholo no jen nga enwer ba u target ko jen enwer ne ti gwi ngatin ledien ka jek kala wang duno jene ko lan wer ka juba ke gwati intino jinde wala jinmu please ngada no la wangdu enwer gwade ran ci goje to tin ke 2013 ngaji me dana chala enwer dumu shi kan right now doran mo ke li shi cheryak doran mo shi jek but you anoru ya forget gwade dana shi adun je gwamet wadana shi akoncha ejiktin then be alar no to enwer then enwer go tell this is very wrong. You don't have to forget Nur community when you know that you have power.
but go dan cha power cha ju bukulu lu njok e jog eto loka neme wrong please nuare chan te kamat so jo ma der go anu di yenali chan ko lu jok the last information kore chi tuogo re wika mayom dor shal ke rup kona michi din dang wero shekanak ke general kel ke major general ke jo chalat kulna lampol gabriel ano cha general ki major general ki de ko okay commander major general galwa duob nyir cha yire cha jabat kene de ni ka dang wero kene body gane ke kel cha yiken cha gabat re wucin binami alam misleading information ka social media man gorno bi aling ken nyam cha de rojen wuri shal ka me galwa duob nyir lat ke jen ojen erana spela yo ba ci kuma spela yo tam ci kala do ne no wuri shal ka me galwa dom nyir shi randa jen aran SSPDF jaga kirma yadit ki SPLA IG ajen be can position dante SPLA yo teten ki ne kon shal ka VIP protection unit tin de ka short chair ka rup kona county ki unit state shi ka ben alo shi kan na cikin ga bamak jen gwada dan en wa jenekten so kana shi randa shi randa SPLA yo chajo mo chajala reken mugorno de lariye ka tadan ci do togoje wangure mentema ci tencin tetere witin winimi kan ngwan kan karo na palpin so der gwa en wodi gen lin ka tadan en won ngwan kan gaje ki tadan wo koro kan gaje chana palano amala de tin ka kwis biliane ko tel civilian ba cut on the crossfire gwa dan ni natina ko de kan jala gwa ko regime kirma yadit woken bikene ko la civilian and wari biken ga joj biken ga displace ko ne me tactic ka mugor kano chi election chi charge bulat ki chine ko lan wari can be contribute ki can vote ko ngai ko no en ne ko lan wari ke voter malat ka ju en wo take election balat ki take queen kwar mu balat chala loro bang lat je ko tina tigatin mun na mutika rof ji kem ka ngan bu ko vote telaran but ko be kirma yadit bakula take power bakula take long kaneten kontil ka ojen bakula kwarka gore jen ojen be netin kono gujen wo charge nok baka joy karo faji kamden be election be je chu nyok kamaka da jeten mi jaka ko dong de nyaw no muci ne men wuri shal ken nyal den nyal rami mo mici jen ka kume kirmi yadi den tama ci kume kirmi yadi ci ga dol pan ki dio je yes pan ki wale ci ga dol ci rien chol tibul mertin ke kun poch ke chi chal ke mer ka point de en wuri chal ke me kirm yadit chicken right ke ku wuri me chal ke nyal den nyal ko nyal den nyal te tia chero do mo ke bondo diem chal so Sudan Salvation Movement one of the ngade breaking news ku me SPLM ka gon ber en wo bran batiai ka ku me kirm yadit mala randiet ko tama ku jangu ken ka menen ken kene de kontin la tin la gat jani tin ngai do dong woni kirm yadit ramimo mun nong na man no kir go no jen ba jen ka power chigane go jen ojen ko power ko je consolidate nyal den nal cha go jen ojen aramimo mi be ken o dongba ko da kama char ko support but che jen tama choka bona chal ke UPA United People Alliance pin wuri chal ke me pagana mum so mi le rodan tama na mo ja tentare wi ke juba kan kon la ne kim yadi ka party la party members right kin ga ken wo yen chua tiai chua run chek pan te ko ken so jen do banan na tikini meeting ni jam gorgano bikana nyogo gujeno eken SPLA pinkin mi yadi ken mission ke vision dung SPLM do be dana chi wuri shalga me Dr. John Gren ma biur me chelet ke kwide eken kana bai but chaga joga wuri shalga me nya den nyal no yen sha me shalat John Gren ma biur jene cha ja bai tem lug yeno lat ke election lug yeno de dia de la lug yen mal so gor yeno be woni kirma yadi go ka we re kwara ka chago jino na mo chi chong so rami mo mi chi jan ka gwan ber tele development na kana che gor no la ram ma woji baraden be jakwan kan yal den yal waram mo shilere long a leader point but chenena tama jana tele gwan be so Sudan botin ka jen ideology na ta ke kir right now right corner dio je chana jelinga no te mi to wuri shalka me Museveni kweri Uganda wajen te joy dio Japan China ndwelwal
but carry por din kar nyo jing dong kol point whatever but the millero and tema ga de chi dong agenda an dier na ka je so question on en mi shudo inshallah me musa ben che jien ngum beto re we ka so sudan jen do badan na dogor jeno de je ga je please me jira ma jidit gwa sama ka no online tv channel gor jeno jin be subscribe ka bi notification bell je to an comment le mi bare be shamala shi be ji lam ni cha lam ja kun pin gwa damo anda mandu ni chan ko nyamala non lere an biya ta kamal bye bye